ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Minwan Ramangi Hakerdob Ying Jongpi Komisioner Sekretari Ketenat Puli Putih Joka Sarkar Jela Komisi Bentaban Persiang Ban Weng Ye Kajing E Kino Hikai School Sarva Shiksha Abiyan Jong Kajela Meghalaya Hakawat ke Pesau Bentang Sengi Ula Khot Ye Keran Biang Kino Hikai Kini Ki Kunhon No Hikai SSA Ki Bela Poi Shakini Kajing Alangi Kentop Ye Ki Khot Jong Meghalaya SSA School Association All Meghalaya Food Teachers Association Bat ka All Meghalaya SSA School Teachers Association Hakini Kajing Ye Kendo Ye Komisioner Sekretari Jong Puli Putih Vijay Kumar Menteri Hakajing don lang rengkat bat kiwei ki ofisar kini ki kenhun jong kini kai SSA kilayo pan IT yala ki jong ki mat jing dawa ki jong ki baro kini ki lai kenhun jong kini kai ki lapan sengau show Commissioner Secretary ha ka bai dei ki mat ki jura bat nakaliang Ketenat Puli Putih hadien bakalayo pediang kan sedang penkre ya ka proposal ban pha syak Sarkar Jela haswa ban shong jialang ka kenhun menteri hakash potret kulalengkot jong snam arhaja pesan Jingi kendo balai jungi, bati akan ni meeting la chair dau commissioner and secretary, jong ka education department isa Vijay Kumar Menteri, haka jingi don lang jong secretary ka education department isa Omros Marak, kumjuru di director jong ka school education and literacy isa Swapnil Tembe, pat haka jingi don lang deputy state project director isa Andrew Wadri. Te kabanong kong nakaliang jongi matagasngi ngila summit Shaka government lengpau commissioner secretary haka baidai bat ki to ki lai tali ki rai ki bangila shim menin haka general meeting ki bangila panlong hante hapo madan student ka banongkong kita kira ki long ba base mo ya ka constructive discussion ka bangila yo panyeshong baru honorable education minister hal country jong nai October 2006 pada hak jingi kendo jongi par honorable chief minister Sarkon Rakti sangma hak at pratri jong nai October 2006 pada hakini ki adli ki meeting meeting ke Banongkong ka Katratring jong November arja aposau pat meeting ke Baar Sautring Desember arja aposau menin gila shim ya karai kumto ban withdraw ya ka propose agitation jongi bat ban continue ya ka dialogues bat ka Sarkar dia ka baidai bat kan ni ka point number 1 nakaliang jong commissioner secretary ula pediang so bahaya kan ni ula penpau ya ka jingkemen ke bangi nakaliang jong kino hikai SSA ngila shim ya karai ban withdraw ya ka propose agitation but ban continue ya ka discussion ke baar ke bangila ajing mut ba kidai ban exam na ka ban pass ya ka Meghalaya teachers eligibility test ni ka MTET ya baro kito kino hikai SSA ki bala don lupa haka kam ni ki ba join hal ni shwa ka chitri guna Julai arajar arpho na lor katu ki ba kila exam ya kito ki ba join on or before 23rd August 2010 Dakabai day bat kani nakaliang jongkiro kila ong ba the government will be very happy if there is no conflicts between the law and order. But hakabai day bat kani nakaliang jong commissioner secretary ulo ong ba the department kan seek ya ka legal points of view now advocate general and in the next meeting unsa inform pat yangi hakabai day bat kani ka penta but he inform us very kalong syai bau bala betip yang iba da kamdon kanu kajingtud ha ka bayde bat ka legal aspect na kaliang jong ka government kalong very happy ban exam ya baro kino hikai SSA ki bala join ha ni shwa ka chitri gubna Julai arjar apho kumbala penmi notification da ka Sarkar ba ka MTET kan long mandatory nado ka chitri gubna Julai arjar apho shaneng ya Sarkar ban constitute no ya ka empower committee the almost the members ki baidon mandagasngi ngila ya agree mo bandon kanika empower committee pat kumjuro nakaliang jong commissioner secretary ula singo ya hab ya kani barhaka baide bat kanika benta ula ong ba unsa take up ya kanika matter with the competent authority but unsa pentipat yangi haka meeting ke ba unsa khot shen hakini ki benai ki bansa one kita ki bahaka baide bat kini ki kirai ki bangila shim menin kila penkre ya ka details action plan mau bat kila peniru yang ni mentah ka baidai bat kani ka action plan but the same action plan kin present
probably haka shipotrik jong pada Januari arjar akusan syaka sorkar badi la pentib bah haka shipotrik probably shipotrik Januari arjar akusan kin sa donlang ro ki cabinet minister but ya kane ka action plan kin sa present hakmat jongka sorkar nak benta banyo ya ka jingmenjor banya syakmat hak bai dai bat ki sinjam nak benta banwanra ya ka job security nak benta ka service jongki nong hikai SSA kabaar pat kabana kalyang jong ilayetu hangi ba very soon probably for the next 2 to 3 weeks time nakaliang jong ka education department kan penmi ya advertisement hak bai dei bat kiniki vacant post kumbala pentip da honorable education minister hak kiniki kin gersingi bat ka baskom tenan mandakas ngi il pentip bai kitu kinong hikai ki papas ya ka dilet diploma in elementary education na ka NIOS ka batch 2017-19 kiniki online dilet course ya kituro ka government ka shim ya ka rai ban consider yaki ban ailat yaki bakidla ban apply ya kan ya kini ki post ke ba ka government kansa advertise but na lor kan ni kin hapro ban pass ya ka MTET exam kani nagliang jui so mention kadi ani si pemerintah nama kani ka meeting ke basau bat ka department aswa ka department kan kre ya ka kan project kan kre ya ka proposal siaka government kaban menilai itu baka kabinet mensyong hau 10 tarik jo Januari tinggi dokumen sibut ne balong ki sibut ba nilai yo benekran kani ski bat ki ba ki nakliang ka department kadon na benta persoi kala persolang kani ski bat nakliang juiru ngi dokumen sibut na benta kini ki baro mar khamtam ni ya ka ka bangilai yo kani ka ski ka jipetip kalau ba nakliang ka kabidi ba kani ka lalor ke relaxation mentra ka jikmen ngi ki nang kai kolong ha ka bidi bat kajing reverse no ya ka verdict do Supreme Court ha bakal alat yang ya ki noi kai ki ba le na iOS dilet na kana iOS bangila man appear biang sia ki bat ki recruitment kan ni bari kuwi kalat kalti ke ban yaram ki noi kai bat kum juru ga sarkar banang peluna susu ya ki noi kai sisi te kan ni ka singi ke bangin in kipilenti bangin up hadin jongka kabinet na kaliang jongka department kalau ong kan khot yang ni hadin jongka kabinet tingin siok banyak keren re ke ka presentation ke jing ai presentation jongka department ngi nang liang jungi ku ka asyik ina dokumen sikat de bat ngibur ko jing kerpat sya ka sarkar ba kumang lai ig ni sistem pada ba sarkar ka susim tengah ktin ka kam judon ya kan dia keti pemerintah ngi nang liang jungi ka asyik jungi ru ngi kerpat ya government ba kan simno ya kesenjam bat dak nuno ka ngi kwa ba i kan nuno kesenjam ka ka sarkar kan le kan sim bakan sukut tang haki jing tho an teki jing keren ki juga te dakani ya department ni ai ka jing songu ba nakaliang ki officer baro nakaliang jong state project director nakaliang jong commissioner secretary ba kunjuru i secretary of education ki balaya ki khialem na banta jing kai ki balaya ulem swa bagin present ya kani siaka kabinet ting ai kuble ki kunju bat ni kermen ba ka ka ba ka sarkar ka chim krai kan long lem na banta ka jing haji miat ka jing biang jong i kin kai SSC baro nakaliang jungi kumki for teachers itu bagi lai song meeting lang mutalaka legacy ka ba di bala khot yang ini nak benta bani discuss about issue fair lai jungi kumki ka de balan balai ala issue fair bade jungi kai kumbangila dia discuss lang pekat bat SSC teachers kajugi ka ki points ki mat ki bagi lai keren lang Andrei kesulong batang pendet ni kepat ikinoi kai ki ba itu sempat ladap ya ka MTET nang ye perkara apa nomor ba kumangi le yosno mata ski na kliang jom the officer jingi kala pembana ka penting ni ba there will be a special MTET but kamat so kan kambunan ye perkara no pa na kliang jingi for teachers ye I museum ye para nai kai itu bom sempat ladap pendap semua bahagian pendap. Sesuai pada nak kalian jawab demand jungi for teachers. Kabangi labu menakade ba kinsko kasorkar kan subah ban ai lo ingi segi personal account jungi ya ka salary ka pada man lau penai. Tekumta nak kalian jong Sir Vijay Kumar menai la omba we are still under working collecting data
halor jumki 40 teachers but we can kai. So therefore this will be definitely in sai yakane kat kun jing demand jumki 40 teachers but they hopru but banle te nak ta daw nisa ni pediang yakane but ngin se equivalency kepat rangi ki parano kai ru bikin ya sha alor kane ngit bengin sayo ka tam kini ki bang ila yakran kumang ila yakran lang bat ki SSA ki ju ki point ki ju ki mat kumang ila discuss lang bat ila yakran ru ya empowerment committee kumbala wara na SSA ila yakran lang knang baka kam kan lang pabakaloi Kacubam dari Commissioner halor japan ke personal account lomba yamata we are still collecting data of each teachers amanla barokai ki SDSUs jadi nak takadau after getting all barokai kanung exactly nomor bagidan sisa kini kai ke ba kimdan show so nak takadau again kata cancel ya personal kidon ki city ki bangila yo alumenta nalen juga SDSU ba lapha collect data kerki bahal kane don ki SDSU ki parior train rena kalian juga government ki lapha ban collect and do it urgent ikine na kabanta jumi ki for teachers jadi kerman bukan keluar yang terai